Musesi wa Mbotongo TV ningui kwacha ni watinda nesa kilungu ni tunenanie nitawa Jacqueline Binya inaodhocha tunenanie umundi studio ni na kikosi chakwa cha Lady Bishop na Dr. Jimmy kama mukethia ina ukedia Usyai nitawa Bishop Mala. Asante Jackie. Karibu. Musesi wa Mbotongo TV ni naokethia masitwa ni Phoebe Ngoma cha Lady mwenyewe. Musesi wa Mbotongo TV ni Dr. Jimmy. Thank you. The entrepreneur in the house. Yue chuma kingi tunanenea Kwiyumbanisya Usyai na unene kwitu kwa ambatana kwingiba na tukwatie makodio maingi muno yulu wa wonzu na surprise ingi andomyo kwa tamami mali kama mitoa none angi wana mengula Usyai yu mwaneno we kala kaindoka ka mustay kayutu ka more prominent lakini ndikuisilia huyu kekalanye na mundu nikendo manondo wilie takukutethia nundu witumia masama kuhu ona kutumiwe na wiyana ingi ebinda. Bishop maybe nambie naku nikenda ndo ame kwivanya mama ne makulya matono makulya ba na matono kwata mausungu yo moba tukakomania ya mundu atwikie kilai ongini kalai na kuweli yewe mundu mutheu ngio kikangi na mbela methuka cia make socio kanisani me ase mundu esi akuite ngumu you sio nundu akivindi kiende nundu wa makulya ala asiaisia maitu masisi na megwa kana itaide tonena na muno nitebalukile muika nundu wa kukulya makulyo na nyeta ni Bishop ni kalite miaka zaidi ya miongo ngithukuma uyo wangai na ite ka guidance and counseling pesi ndu ila Jimmy onaneni na Jackie yolua andu mate ukulanya makulyo mundu akaelewa olonge ukakulya mundu kwenywe mwithamu uka na iwe thana gukwata waindu uko tuku nundu wa momo kulya mudna mwitinda mwitanite sweet darling lakini ila wiso mosa ukekana na kata na kwatio o history onoka soma Biblia eolua nani aidio twa na Isaac kuya kina Rebeka akuli we mundu akuma ngaliko yeba andu menyu nao nikana mepese ukomanyika kana uno wa balamu wosete muka ko ni kithio wailite taidite bundise siana mbe water twanite ni wailite kwa mbokuja mundu go anena kene ni woko weba aya mbe oyi nayo ingo yokua indo nenda ndikuwa mbeu ya ingavu okethia nundu mbeu ilo quick wandini ethwa kwa ni methia wana na kwa matu kakao matu ni tawi ukasie ukenengwe mbeu ni mwalbino na kuyenda ukwate mwana musudanisi kuni kuota kila wabanda no choka kela ethwa ni kama Uchaina alama na tekie ba ya thika road ona ketwa wanza tumetho no tunini ona wakunwa ukatije ugethia ni wanza Muchaina ukatije ugethia ni chincho wita wa mutuku na karaoke made in you know no lasma andwama ku ukuligenesa na mwitu aikulilia na mwana kena akaikulilia nuno kyo akana mo withi yao na nundu andwama ikolikana na kyokethia waitabia mundu na kuona we iwoni wa kwananga yuendi wa Usyai yaweziana huu na ndwithi ona kana kaligilwe ikikamba kamatu nundu uko wo gwara o makulu ya vivyo ona weta ibinda yu ni muhimu muno pyo na imatenda siani kanona watu ikaindi ni no iso no kuona kindu kiki hivi umande nzia indi yu ya ondo utona kutiana na mundu tiko mwe ina okolana ya kwenye muoka mwema kisala nundu nikitesa ni ngoma nitiasyo mundu akatwana na atwana aithio notice doing dinesi kana ulaina atwa kana ilio ilandeto ya mugamba kama ya mililo yokaitina kwa uavoid kwelila ambaika na ndukachunguze kuola ukukwenda ula mwenda nete ona saa ingine waile toldika
ukamandana na andu anana make matene masoma imwe klasi nuke gwa kuya we na thina tiula nena chuma chukingine na sia love is blind ibinda yangi mende amakunikite metho matu ona mundu ni ukanywa ninya ukesethia nde kwigwa Madam Phoebe kati wa makulu yasu tukulanya peasu maki siji kwenye ni muoka nini nundu twasiwe ngimethima kamande Mr. Tall Dark and Handsome lakini ulani nake bae ona bisa ndienda ndikona nake nukuelewa mundu nibo me ulichotuma ni withi itabana mundu nundu wenda tall handsome ili tu nenda to the asia isema itu tuyonene yulua wanake kana nini tuinena kwiyumbanisya kwa kubwe mwene kikiliko kimwi nondo mililo yuka itina na mililo eno indukolo tuinene mililo ina kamulaika kokie kate na thina na kate simu akoma na iyeba makulu wa muno imwana situ kwindwa no twaiwe no twaimwe yo twain Bishop Domini ni maone ni moyo swe bube kunguluka ngala na ndiye ndaye we na Anthony nondo bandu bwando ibula ya kana wana ndo eli tudilika tunene muno makulu asu ni mebandu mailita kukulia nondo maikoke kwilila nangi ubikabu bu kachanganyiki kuona kole wikula sia yeba lakini ukweli na diziga na Bishop no kurutebe siaba nondo tukwenda twaneketa tukwenda kubucha misi kana tuambie kwa nangasiana sito kana tuambie ombea mek ola Biblia ni olea onola kithyo cha mukamba kiolea undu wambe ibinda yena bumbe ila ukimi wa wetu Kenya ona ndwetela ndakitali otabie nundu tuona undu mundu athika wane thangu ndwetela ndakitali otabie ndwetela Bishop otabie we mwene wakila cha winenyo banini wibikabu nundu kila mundu wonza nani wakiako ndo mundu kono mwatwika ona yoni tembwawa mundu etwa kwa ndakitali thimwa nikana to yambise ni mane twekata twambelelia ba nayo ibinda ikwaza ibitha nundu wathi kwa ndakitali wekala simo siana wetelete otezi wetelete chao na ibinda yu matwika discipline nundu kila mundu wonza no kukia kwekata kwata AIDS you nebo bana twikie you tendera tunene ni kio ndina kikio nundu masise ukimwi no tondo bana katetema no katetema nywa pigatizi na no chokitumi tu wena andu wengi makuye nundu wa covid nundu yase no kahoma ndu ikia barakoa nundu atene kuhusu ni kwikata ni kukwana ngazu ni maundu mokie no biashara na andu mabuthise na ingi makwa ko ona kaundu katu buthise ni kaundu kanene na Bishop ndiye sikana pondo twanenyo bo wa webani na kindu kicho te chambia cia webani wakwa twani ata etha mundu usu mwakomana nake kwacha muitani sasa mwanza nundu adabu etonia kana ndikana mwikale nake ndikana mutu mukwatwe ni mwika kwate ni musewa kutu kwita wameta matesto nikana mwika katwe ni matatwa muitani cia mundu usu ndo amona siwe yithu etha abyata mundu usu ndo amona kwacha etha abyata sisi awethia mundu sinu wa mwana all round tutaweza mwekale nake lakini sisi ni mwakwata avenue ya kumanana na mundu ataweza kupika uyo atwika kingolonde na kuyase no waku na imake uka ukamba ni kwa numake uka wewe kwa vika uyo akikatwika anabiangia nuje masemba no tuko the night runners mayenda modena meda amekita ngwa suti na kwa biko tuko mayumi ngwa maisemba me athina me na mu me na mu baiti bakimangano basi ene mana akini wangi mendete ki ndio kwanza ndikana no tuwe kasani kana tu CCA uyenda mundu kana we ready na repercussions zasi ekuka bau so ni watu kwa sasa ndusi ndio tuinene ato yasi ai uyibanyo nende mwamino bika mwe kwa bisapi kabisa nene ndiye Mary na ni wengu ndotwa nikana mwikati kukwata mathinasu badai niko ja Bishop ni bo utwani olikilana bo kwanika nondo the moment wambi no sign bu wasia no until death part gina ile kikuke tutanesia uko ni mweki ya covenant na covenant ita namba kwekiwa pa katika tibe na maondo mele kwekwa kindu chambe mwitu
ai yathi mwenesa na ndakathimwe ndakitali wakwa kanisa ile kwitha na ndakitali unokungamia ama ne musio mwana usini wathimwa mundu mkosu athikwa fertility yake vyanata mwana kiasiwe ni watwekie chonze kuna mutwe musio umane azo kana mwana kene watwekie chonze kana ni mana ni kana maikaume bau no tukundu ekoma uyu bishop kini kwa kanisa tano kitai na kwini waisi amen. Actually dakitali no ambe ni test witness kana nini mbeu ya munume yetha iteanie kiwango kila size mas ya ile kuyania there are 3 I think it is 3,000 or 3 million 3 million yetha ikae makwitha 3 million iketha 2099 pai mwana exactly yu madam Phoebe ni wako hata bantu basi obuma asia tu ndakitali at least ni to mina nusu ya mathina ala ndo meko hata mavi kama mitwa noni nipeka kelo tu break bishop kututaba sia mana atwanie na yuma bika wiyo saumwe kumbe ono ngathuka saumwe nye yile mutwana wathela njo kitumi kwina high rate of divorce yeah ungino suno utwanie wabika kumbe mundu iwe yanangie no kie bitha kanisani mwadwana wabika koya muibetile na sasa ni assistant onaikana nuna pe unginake waumitwe nini uterus na nda kutabia na ndete kilo kutaja nunu kwenda umutwae na wewe wisina sawa umiwe cho no umiwe aika abortion ayundo ba yakila kekone kimetho undu utona kwasia nilikile kunde ni anasija nethe uterus kwinomba yu ozu ato ni reverend munene eso dina yuma idio na ndagitali we makadhima ndagitali zo mwita mulia ndio utingania amya amana na ku reverend yengwese mwitu utingania amana amio kutabya uwoneke naye wokie bana na munyajo uterus nundu wa mathina waina mama fibroids na whatever na sindu bingi wakulete kolokolo kana ngwa katembwa uterus lakini yu ukwati ndakitali mundu mukozi wa ukwati guo kona ukautia chondo kibuthuku kigu kita kauswa no biblia yazia viaka wa mundu umeuswete yu yaku kwicha mangi blank kathei aje ukese sema ngipa take ndo ukwatha ya alama atana mandika imani maka wako neka likatwie kune kubata kozwa ebo ika mela kuni ngwenda ukulia hivi kawala makibao kula masioka ibu de ngwenda usioka nondo nenda jimi ni sibuno no likirila bubu nikenda ndo keso tima kuicha mangi maka yuli kama twie kune tipo ba ndo ma yuli kwa sa disadvantage makambia kwa sia come we stay dakitali nunakia nitonena ekale kitu ndakaita nivo kiamu ndio hizo go na naona nitu kwenda piteze ya usizia TV ndio ngelele kila maneno ni mundu ale kukulia umya mundu uthukumania mwana nake mwikomania aba wa moza kanisa no komania nake mba no komania nake sokoni wa komania nake ba nundu po mwa komania muno no bo mukande yako ila mwigo alama komania mathikoni alama mathikoni mawe cherende neki mwiga pele cherende ndo mananga musibu tema za kwendea tu mwa komania either na impact yaundu maketha na of course makomana mathikoni that means we na common friends kichamu za tozu wanadhana mbuchari wanadhana mbuchari za kwenda ni muhimu na for example pea nimedhana ndakame sitaiwena mtu nenda yulo sei ndakame sitaiwena ito takwa na kibiti chako chaita bani mananga na ka budget
ka ila results whatever ya minus ndu wene minus ni ya positive kwa hiyo manabe kasingano ke kota ngwimo nulaza ni pange waidi matandi ka automatic wegata liko likilao na sandi Dr. Jimmy musesi ya motongo TV tuisio kani tunena ni yulu wa ni wathi mwa nikwe kikata na kungi ni yumbani te kukwata mwana lakini ndwenda kutwawa tuyumbani hata tusiokete